Asibingelele abalaleli nababukeli beMathuleni Broadcasting Corporation, igama nguThulana kwaNkala. Namhlanje ngilethele umfowethu umbuso wakwaFuzwayo. Siyazi ukuthi kunombhidlango, kunomkhankaso wokhetho lwama-by elections eNkulumane ngemva kokushona kweqhawe elikhulu uDesire Moyoxide. Siyazi ukuthi solubiziwe ukhetho nje mhla ka-20 kuyo linyanga ephezulu esikuyo. Kuyabe kunokhetho. Baningi abantu ke abaphakamisa isandla abafisa ukuthi bakhethwe kulolu hlelo o kulolu khetho. Namhlanje silethele ubaba uFuzwayo. Siyazi ukuthi sesilethile ubaba uSiziba, saletha ubaba uMadlela, namhlanje siletha ubaba uFuzwayo. Baba uFuzwayo, siyalibingelela kuMathuleni Broadcasting Corporation. Salibonani babonkala, salibonani balaleli, ngiyaxolisa ukuphuza isikhathi unkala odelazi ukuthi sizabe sisenza ngaso benilokho ngigijima ngomkhankaso. Hayi kulungile kuyakhankaswa vele. Baba Fuzwayo, siyazi ukuthi abantu uma kuzomela bekhethe kumele bekhethe umuntu abamaziyo. Ikho ke besizocela ukuthi asiqale phansi siza ukuthi kati umbuso oFuzwayo ngubani, umfoka bani, uqhamukaphi? Okay, ngingumhlali weNkulumane manje, ngalesi sikhathi samanje eNkulumane. Ngiqale makusungulwa ibandla leMDC, ngaba ngomunye wabazinkokheli kugatsha lwabatsha. Ngisikhokhela abatsha eNkulumane, ngingu-district chairperson wama youth. Ngasuka lapho ngezizathu zokuthi sasi njengomuntu okhulele eMandebeleni, bekulezinye izinto engangibona ngani ibandla ngangalisoli, but ngambona ngazathi kakhulu osokuqhakathekile ikutshintsha kombuso kusuka kuZANU kusiya ku-MDC. Kodwa indingeko zabantu beMathebeleland ezi part of national politics, but kakhulu uthola ukuthi i-national politics igcina iconcentrate ku-power shift and uku-addressa ama-issues ayiwo ayabe ehlupha abantu. So ngagcina mina ngesizathu soneso labanye abafowethu sabumba inhlanganiso okwakuthiwa libheju likaZulu. Sikhangele kakhulu issues of national importance but biased towards iMathebeleland. Kube lusizi ngoba umuntu okudanisayo ukuthi uyathola ukuthi ungakhuluma ngama-issues eMathebeleland ku-Zimbabwean context, kulabanye abagcina bekubona njengomuntu ophusha ubandlululo. Ikanti uhlupho esilalo eZimbabwe khona lapha yikuthi iMathebeleland ibandlululwe kakhulu, yamarginalizwa kwezomnotho lakwezombusazwe, igcine and historically siyakwazi ukuthi kube le-genocide and iMathebeleland iyi-victim ye-genocide leyo. So kakhulu uma ungayikhuluma ungekho eralini, kulabanye abagcina bekubona njengomuntu ovula amanxeba okhuluma ubandlululo, ngoba i-genocide yethu unfortunately kulabanye abayi-associator eziMathebeleland versus Mashonaland, ukuthi bekuzwisa ukuthi no, kwabulawa abantu beMathebeleland ngohulumende weZimbabwe. So uma ukhuluma kawukhulumi against abantu beMashonaland, but ukhuluma against uhulumende weZimbabwe owenketha bechabi oncindezela lokubandlulula abantu beMathebeleland. So yiluhlupho lwethu. Siyabonga kakhulu baba Fuzwayo. Siyazi kakhulu ukuthi hayi usebenzile kakhulu kubheju likaZulu. Njalo besibona uma lisakha ama-plaques, ama-memorial plaques, uthola ukuthi abuye adilizwe
eh kube kuliphatha kanjani? Well, kubuhlungu ngoba mali senza izinto lisenza ngimali elizicela victims bebona ukuthi umbulali ulokhu engakasuki ehlelweni lwakhe lokubulala. Ngoba ngiyakhumbula eBhalagwe abanye omama sivamise ukuba labo bathi sokudiliza ilitshe leliyana bathi mnewethu abantu labo utshela ukuthi balokhu bengakatshintshi into yabo. Kodwa thina njengenhlanganiso sasikukhangelela ukuthi vele akulambulali especially ongohulumende ongavuma abantu bemvula izinqe, ngoba uma ukhuluma ngesenzo sikahulumende eseGugurawundi kanenginengi yena uhulumende umbona njengani umvula izinqe. Kodwa kuyabe kuqakatheke ukuthi sihlale sikhumbuzana thina abafelwayo lo mbulali ukuthi singakhohlwa ukuthi kule ndaba enje. So thina kithi sasikubona kuyindlela yokuthi hayi uhulumende yindlela aphendula ngayo. Anti umuntu ungambhalela incwadi indlela oyibhale ngayo ayisindlela okuza kuphendule ngayo, uza kuphendula la ngendlela incwadi ayibale wayi-interpreta ngayo. So lathi uhulumende wayephendula ngendlela azwisisa ngayo, afuna ukuthi udaba lombhuqazwe lubanjwe ngayo, ukuthi la namhlanje yikho even ma esethumele izinduna uzithumele ngescript sakhe okuyikuthi even the outcome i-outcome esutha yena not ama-victims, ngoba abantu asizange sanikwa ithuba lokuthi sitsho ukuthi thina sifuna ukuthi ibanjwe njani, kodwa yabuya icraftwe ngendlela kambulali langendlela afuna ukuthi impumela zibe yiyo yona. Okuyikuthi singaba yizithutha njengesizwe uzasishiya si-divided. I-division yethu izenza sibona ngani kulomunye othengisileyo kulomunye ongathengisanga, ikanti vele umuntu oxhwalileyo nguhulumende, ngoba uhulumende uyakwazi okufunwa ngabantu, kodwa ukhethe ukuthi yena athathe eyakhe indlela ezaphumisa impumela efunwa nguye. Ya, hayi lunzima lolo daba. Uma sinesikhathi ngizokubuza eminye imibuzo but bensafisa ukuthi mbuyele emuva kancane. Enkulumane, uthe uzalelwe eNkulumane noma uhlala eNkulumane? Hayi, iNkulumane yakhiwe sengizelwe, kodwa ngikhulele khona. Okay. Yakhiwe sengizelwe, kodwa ngikhulele njani? Ngifunde ngahlala ngingumhlali weNkulumane. Okay. Hayi, kuhle kakhulu. So wena ungenele ukhetho njenge-independent noma umele elinye ibandla? Hayi, ngi-independent. Kangilabandla engilimeleyo, ngiyi-independent. Kungani ukhetha ukungenela ukhetho njenge-independent? Kungatsho ukuthi amabandla akhona ngiyaweyisa kumbeni kunjani. Ngaxoxa labangane bami, ngaxoxa labo abantu bamabandla. After abanye abafowethu sebengilandile bathi ndoda njengoba ukudala uzabalaza sokulokhetho olukhona eNkulumane, kungcono uyelungenela. So ngesizathu leso lokuthi ngingakhangelelanga ukuthi yabona besikhangelela ukuthi engxenye singangena amabandla azaba malutshwana azangena kubena asoze bekhona. So we appeal to both political parties. And sahamba sakhuluma lawo amabandla ngokuhlukana kwabo, sibatshela ngesifiso sethu sokuthi sinjani sifuna ukucontesta, sicela usekelo lwabo. Babevumi. Okay. All right. Hayi ngiyakuzwa, njengoba nje usisho ukuthi ungumhlali weNkulumane njalo ukhulele lapho, wena ngokukhetha ukuthi uncintise kulolu khetho lokuthi ube parliamentarian, ubona wena izidingo o ama-needs abantu baseNkulumane yimaphi?
izidingo zabantu benkulumane zinengi, kodwa kakhulu njengommeli wabo ngizindlebe zabo, ngingumlomo wabo endlini yokwakhiwa komthetho. Then enkulumane ngingu-coordinator wentuthuko, ngisebenza labokhansila. Ungakhangela kudala uhulumeni u-MT irole yakhe anti bekuyi-law making lokukhangela laba i-executive, to monitor i-executive. Then zintathu eyisenye sengiyilebala nje, but otherwise bekuyikho khonokho. But khathesi ngenxa yokuthini uhulumende sowakwenza ukuthi kuba le-constituency development fund. So ulegislator laye sele-role ye-development. So mbona ngazathi konke khonokho umlando wami njengomuntu ozabe encintisa ukuyaba ngummeli wedala lephalamende. I-development wena une-experience bani nge-development, njalo yini kuwetshisayo oyibona kungaba yi-development engasiza let's say i-youth, ubona ngathi kungaba yini? Ungakhangela khathesi uhulumende lowo ule program yakhe nje enhle eyokubulala intsha. I-program yakhe menze iqhubeke esemandleni yokubulala intsha, ukuthi intsha ihlala idakiwe ukuze bengaboni ukuthi babusa kabi. So mina ngizafisa ukukwenza singangena ukuthi sibe lezinto ezingenziwa ezingakhipha abantwana ezitaradeni lokuthi betshone benatha, ezizabancedisa ikakhulu kwezentuthuko lezemidlalo, ikakhulu kwabatsha. Then kwasebekhulile, ngoba ungakhangela khathesi we have got abatsha kube lasebekhulile, bonke bona labo sabalodubo oluphosa lufanayo. Ama-pensioners esilawo khonaphana enkulumane amanengi, ngoba ipensheni yankhona izolo umuntu ibimgcina anti bebesithi ngumujandigere. Kodwa khathesi ungayikhangela ipensheni yomuntu aseyithola khathesi, angikholwa ukuthi yalithenga i-2 kg yetshukela. So ngalokho ungakhangela sokulezingadi kulana nje, kuyabe kuqakathekile ukuthi at least bebe lezinto abakwaziyo ukuthi ziyabenza bekwanisa ukuthi befake ukudla etafuleni. So siyabe sizakuqakathekisa ukuthi sisebenze ndawonye labo ezingadini zabo, sibona ukuthi bayaphathiseka, kuyatholakala amanzi, kuyatholakala ama-seedlings, ukwenza ukuthi labo benjani beziphilise. Yeah. Uthe ma u-explainer umsebenzi ka-MP wakhuluma nge-law making. Wena Yebo. i-program imithetho ngabe unayo ekhanda ongafisa ukuthi iyenziwe eParliament, ongahamba wena uyehlongoza uthi bemfisa ukuthi lo mthetho lo wenziwe yimuphi? Antabona khathesi kulento i-constitution yethu le-devolution of power, but it has not been fully implemented. That's one. Secondly, kulodaba esike sakhuluma ngalo lona lolo mbhuqazo nje. Luyenziwa kodwa akula mthetho owabekwayo ukuthi lwenziwa ngaphandle ngani ngokusemthethweni. So mina bengifisa ukuthi uma ngingathumelela ngiwuphi umlando ukuthi ngiyebamela abantu benkulumane, ngoba nyakwathi abantu benkulumane bavele eNkayi, bavele eTsholotsho, bavele eSilobela, kunye labavele eMashonaland. Ngiyathemba ukuthi wonke umuntu ophelele ekhanda uyakwazi ukuthi isenzo sikahulumende nalo owasenza ngama-80s, irrespective of geography, simbi. So kuyabe kuqakathekile ukuthi sonkeni sikusekele ukuthini akube lo mthetho wokulungisa into ezimbi ezenziwa ngohulumende against abantu beZimbabwe. So ngiyabe ngikhangelela ukuthi siyefuqa ukuthi akube lo mthetho eParliament oyenza ukuthi udaba lwegugurawundi lwenzakala. Njengoba lwenzakala siyakuvuma sonke kube ngumthetho onjengana lwana ukuthi
ungakhangela kulabanye abantu abayenza amahlaya ngodaba loluyana nje. Ngibona ngazathi kuyafuze kube lomthetho ophosa ufanane lalwana ukuthi ngowamajuzi wedenial ukuthi umuntu ozenza amahlaya ngakho ayejele, ngoba sikhuluma ngempilo zabantu, sikhuluma ngento engasiyo yokudlala. So kimi into engibona ngazathi okwenza kube njalo kungenxa yokuthi uhulumende wakwenzayo even la namhlanje engafuna ukuthi ephume okwenze engafuna ukuthi kube lo mthetho, engafuna ukuthi kukhulume open, and bona laba abantu abenza amahlaya ngabo uyabe kunguye okuthumileyo to trivialize udaba lombhuqazo. So nje bemfuna ukuthi kube le mthetho that punishes anyone ofuna ukuthi enze udaba lombhuqazo ingani kukhulunywa ngokufa kwedonki kumbeni nje inje echawe imoto ethareni. Kube lo mthetho that criminalizes anyone oyenzani udaba lwegugu rawundi umdlalo. Akube le mthetho futhi ecacayo. Ungakhangela kathesi kulobuselo obuningi obenzakalayo. Buningi ubuselo obenzakalayo elizweni lona leli ukuthi uyazibuza ukuthi yini, kodwa kwenzakala theli. Ungakhumbula kube le nto ye-gold mafia, akulanto enziwe. Kulolu honorable oke wakhuluma ngento ekalo permanent secretary we-Ministry of Finance ukuthi utshontsha kanjani, ukuthi every man ayikhiphayo kule certain amount yena azithathela yona. Mina ngangikhangelela ukuthi ngabe iparliament yakithi iphilile nje, wakufuza ukuthi umdenda leparliament yakhe befake icommittee ukuthi iyephenya lwana umuntu. Ziningi nje into ezenziwe yi-executive esikhangelela ukuthi ngabe iparliament iyahlanya ngazo ukuthi akuvumakali lokho. Kube sokubuya lo daba lona lolu olukhona olokuthi iparliament bafuna ukuthi i-endorse into ka-2030. Ngikhangela ukuthi bengenye izinto okufuza ukuthi iphikiswe kakhulu iparliament, ngoba we can't have i-constitution ephongukutshintshwa nje to fit ama-needs lama-interest of individual or i-party. I-constitution yethu kufuze ibe into ehlonitshwa kakhulu. You have touched something engizwe abantu bekhuluma ngayo bethi hayi ufuzwayo sethengisa manje ngayo le i-court case oyilokhuzileke opposer u-2030. Wena ma ukubhekisisa noma ulalela abantu bekhuluma ngakho ukuthi uyathengisa, wena uku-analyze kanjani lokho? Hayi ukuthi abantu phela ngikala abathi ngiyathengisa anti batshelwa ngomunye umuntu. Ngoba ungabalalela bonke bona laba abantu abathi kuyathengiswa nje. Ungababuza ukuthi hayi ake sivumeni ufuzwa uthengisile nje. Lithini lina ngo-2030 bathi abamfuni. Liyenzani ukumisa udaba lika-2030 bathule anjo. Kodwa mina ngikhangelela ukuthini ngabe sonke sithi hayi ufuzwa uthengisile ngokuye ecourt anjo, engakwazi ukuthi uhambe ecourt kuyikuthengisa ngaluphi uhlobo. Kodwa nanko bayakutsho ngibalalele, kodwa benilalela ukuthi ngaye bayaqhubeka bebe sebenthetha ayifuzwa into yakho leyo yathengisa iyekele kasenze lokho anjo. Bengizakuzwisisa kodwa ungaphonga ukuthi awuzibani uyathengisa ngoba uhambe ecourt ngendaba ka-2030. Sibapho siyababona eMason labafana bakhe balokhu beqhubeka befuna ukuganga nje. Kodwa sonke siyavumelana ukuthi akufuzanga kubekelwe beganga. Sikhuluma ngokuthi lo sethe kahambe ecourt uyathengisa, kasithi ukuthi akufuzanga ukuhambe ecourt kuze kwenziwe lokho. So mina ngibona ngazathi it's an incomplete statement. Ngabe bathi hayi ufuzwa uyathengisa ku-wrong i-action yakanto. I-action ecorrect yileyi ezamisa u-2030. Ngoba mina ngiconcerned ukuthi u-Emerson ngendlela asibusa kubi ngayo singaze ake simnikeze another 2 years elokhu esembusweni labafana bakhe. Kodwa abanye ngiyabazwisisa. Uyabona eZimbabwe silohlupho oluyi-1 anti kule counter intelligence. So uyabula abanye abasebenzeli i-enemy. Ngahleka nje mbona omunye umfowethu engimaziyo non-ZANU-PF person anjo ezenza nje umuntu ongcwele ngapho ngikuhleka ngakhangela eceleni ngathi hayi kodwa vele eZimbabwe wonke umuntu udinga irelevance anjo. Thina sidinga ukubuswa kuhle, angidingi ama-likes, angidingi yena anjo. Abantu kabasitshele ukuthi u-2030 umiswa njani.
bese singapheleli nokuthi ufuzo uyathengisa singathi okuyikho i-action e-right ezamisa u-2030 ngoba abantu abamfuna u-2030 singahamba siyebhala ka-1000 ukuthi ufuzo wasethengisa ukwedlula i-Innocent. It's fine antu, but asikhulumeni ukuthini okungasoze kube yikuthengisa yikuphi. It's easier to condemn phela nje, even a fool engakondemn manje. But it's not easy to come up with a solution. Zimbabwe needs a solution. Andandaba lokuthi mina ubhale kanganani anti vele bonke abantu bala amafoni. Kulula ifoni le data kulula ukuthi uyebhala anything. Abanye balesizungu manje. Kodwa there's a bigger elephant in this room manje. Ukuthi simisa njani u-2030. That is what we can entertain. Okunye phezu kwakhona lokho. Enye into elusizi yakwazi ukuthi kuyini nkala. Yebo ba. eZimbabwe sokwaba lula nje ukuvuka sithi umuntu uyathengisa nje size sihambele fika, but mina ngibona ngani something of national importance like this anjo it would be nice to bring forward evidence. Nangu ufuzo uthengise ngemali engaka isuke kuzibani yaya lapha nanjo nansi evidence. Abantu beZimbabwe ukuthi kasila even lani onozindaba njo kalila sikhathi se-investigative journalism anjo ngibonga ulandela nje yonke into esithiyo kumbeni kuba lezi kumbeni kuba njani uyamangala. But ngabe singabantu abaserious ngento ezinjengazoneza anjo mina ngiyakuthanda umuntu othi ufuzwa yi-wrong angila problem lakho, but ngithanda ukuthi hayi okungancedisa abantu yilokho ngabantu beZimbabwe abalandaba lokuba right bale ndaba lento engabatshintshela isimo sabo and into engamisa u-2030. Ngiyakuzwa ngoba abantu bebethi bona iZANU-PF yenze resolution. iZANU-PF is not government. Maybe court case yakho was going to be all right if ngabe walinda bagcina iZANU-PF isihambisa ku government i-resolution yabo. Uthini kuloko ukuthi mebona wagijimela phambili kakhulu. Okay, andingama interpretations mfokankana. Mina i-resolution liyana ngingabe ngingayizwanga kahle. Kodwa ngayizwa ngani yayinga-instructizana. Yayi-instructor a government minister to go and implement i-resolution yabo. Anti uziyambi bam-instructor njengo-minister not njengo-secretary for legal affairs. Okay. All right. So uzu-instruct uziyambi njengo-minister kambe uthi abungakafiki u-government. Hayi uyabe ungafiki kodwa uyabe ususeduze kwakhona. Uyabe usemnyango. Ukuthi yakwazi ukuthi iZimbabwe ihlupha ngani mfokankala. Yebo. Sizwisisa ngendlela ezitshiyeneyo. Uyakhumbula kade esinkunzi anti ihambile isiyamisa udaba lombhuqazo. Inkundla yafika yathi hayi there is nothing urgent ekukhesi yena. Into leyo kudala iku-public what domain sphere kudiscusswa ngayo isikhathi okwakusithi njani liyimise ngayo. So khathesi ukuthi simelela ukuthi njengoba vele iZANU siyazi lili bandla lezikhiwi beze bewone ukuthi sithi siyabavimba. Okay, hayi no ngiyakuzwa kuhle ukuthi abantu bezwe right from you ukuthi wena uye ecourt isizathu bekuyini ubuphushwe yini ngoba eqinisweni into oyikhulumayo iliqiniso ukuthi wonke umuntu uthi u-2030 kamfuni. Uthola ukuthi abantu abana solution kodwa abathi abamfuni nje kuphela. Wena usukumile waye court uzama ukuyomvimba abantu sebesukuma futhi nabo sebesithi hayi ufuza yesethengisa. All right, baba Fuzwayo, njengoba nje lapha nasiqalisa nje ngishilo ukuthi no wazakala kakhulu kuBhejulu kaZulu ngokufayitha kakhulu entweni yeGugurawundi. Manje usukhethe ukungenela ipolitics ukuthi ube ngu-MP. Kungani yini ekuphushileyo? Mfokankala
vele mina bengilwela ilungelo loluntu. Lanxa ngihambe ngaye eParliament ngiyabe siyalwela lona lolu daba ulungelo lwani loluntu. Uluntu. Anti kathesi bengihlezi bengilokusebenza lawo amanye amajaha kade eseParliament okubangela okulisa la yena uMoyi. Yeah. Besilokuhamba sithi hayi madoda hambani niyeraiser lokhu lalokhu ngoba besixoxisana njengamajaha vele dasinjani sisebenza sonke. So ngicabanga ukuthi ngalesi sizathu is just to go and compliment the voices ezikhona ngale eParliament ngokuraiser ama-issues ahlukumeza lahlupha abantu bakithi. Uyakhangela abanye ngembakhangele ukuthi abantu abantu ma uhlezi kakhulu ukhangele udaba lombangazwe lolo. Kulabanye esebekuthethe ukuthi ukusebenzela abantu i-industry. Yeah. Mina all my youthful life njengoba ngikuthi hayi kanengi masihamba sisenza umsebenzi wesizwe bekuyingabantu abaye bekwelekile thina bebe sebesithuma ukuthi siye kuba yini izigijimi zabo. Lamanje lokho ngikukholwa ukuthini kukho konke okuhlukumeza abantu akutshintshanga nje kuyabe kutshintsha ukuthini ubujayela ugqoka ihovoro seluhlaza ubusuvuka ugqoka ihovoro semhlophe. So ngokuthi lokhu ugqokeni ihovoro ukuthi uthi lokhu usemsebenzini usutshintshile nje indawo osebenzela kuyo kodwa akuthi ukuthi utshintshile inkolo lomsebenzi. Yeah, hayi ngiyakuzwa impela. Sesibheka nje umkhankaso okuwo njengamanje. Uma uxoxa nabantu enkulumane on the ground, abantu bathini? Abantu mangixoxa laba enkulumane abanye ngokusazi anti yabona abanye vele besebenza sonke. Bayathi uthi hayi indoda siza kusekela. Abanye njalo uma ufika bakubuza ukuthi hayi njengoba umbuza ukuthi kuyini ofuna ukuyakwenza eParliament. Labo bakhona enhlangana labo engicela ivoti kuba bambuza umbuzo ofana nalowakho. So mbona ngazathi ngumbuzo nje ohlezi ucommon ebantwini. Hayi njalo mina nje impendulo yami ilula. Ithi impendulo yami ukuthi hayi mina ngiye eParliament ngithunywe yibo ukuthi ngithunywe yibo ukuthi ngiyenze izifiso zabo ngiyebakhulumela ende konke abafuza ngoba mina anti kula ukuthi sizakwenza ngeke ngenzele wonke umuntu phela nje kodwa singakwenza sibambisene singakwenza sibambisene. So kimi ikukhangelela ukuthini mase bemfakile sizahlala phansi sixoxisane ngokuthi yiziphi indingeko abafisa ukuthi sizenze enkulumane. Mina umla engingakwenza kuyini bona abangakwenza kuyini ukuze inkulumane sise phambili. Mina ngithe ngiqala ezombusazwe mfokankala angizange ngazifundela ukuthi kube kulento okuthiwa esasiyisola ngaleli bandla esasisithi top bottom ukuthi ama solutions asevela phezulu. Ikanti into zonke ama solutions aphansi lemnakano yonke phansi abaphezulu umlando wabo ikucoordinator lokubona ukuthi bayagijima behlanganisa abantu okuyi coordination ukuze yonke into yenzakala. So kimi vele ngeke ngithembisa abantu into eziningi embathembisa kuphela kakhulu ukuthi ngizabe ngingumuntu o-accessible obalalelayo njalo hambe siyakwenza lokho abafuna ukuthi ngikwenze ngoba anti mina ngisithunywa zabo. Yeah, wena ma ubhekile unama chances angakanani ukuthi ungawina lana? Ama chances manengi ngaphandle ukuthi izigangi zona ezinje zezanu seziqalisile namhlanje ukufuna ukwethusela abanye abalandeli bami. Ezinye izigangi zezanu sezikwenzile ukuthi ziyadabula ama posters ami. Kodwa akutshintshi ukuthi abantu benkulumane bayangazi njalo bayangithanda. So ngokungazi kwabo ngiyathemba ukuthi bazasinikeza usekelo lonke esinjani esilufunayo.
Mhm. Kulabo oncintisana nabo ngubani obone ngathi engakunikeza i-stiff competition? Hayi mina i-stiff competition engikhangele engibona ngani ngaba khona engizama ukulisana layo yikuthi kungabi le-apathy, otherwise hayi akulamuntu Mm. engimethukayo. Yeah. Hayi mina kangethuki lutho, Yeah. ngisaba nje yona i-apathy kuphela. Kodwa abantu bangaphuma ngobuningi babo, hayi sizaluwina ukhetho. Yeah. Njengoba nje ukhuluma nge-apathy, ikakhulu ama-by-elections, abantu abajwayelanga ukuphuma ngobuningi babo. So liyenzani ukuthi likhuthaze abantu? Sikhamba sixoxisana labo, sibakhuthaza, sicela le vote. Mm. Njengoba uyabona ngalesi sikhathi nje ngikhona ngifika endlini antsho, Yeah. ngivela Yeah. kuba abantu. So ngivela kuba abantu, sivela bakhuthaza ukuthini mhla ka-20 kule vote. Mhla ka-20 kabavotela uMbuso Fuzwayo oyi-independent, ongumntanabo, ongumfowabo, ongumhlali weNkulumane. Aha. Hayi. Baba Fuzwayo, bengingafisi ukuthi lolu hlelo lube lude kakhulu. Ngiyathemba ukuthi amazwi osuwakhulumile hayi abantu bazowezwa. Kodwa ke uma kukhona ungafisa ukuthi ukukhulume directly to abantu baseNkulumane ukuze sibe sesiligqiba lolu hlelo. Yilo lelithuba baba. Bantu beNkulumane, mina Mbuso Fuzwayo, umhlali weNkulumane, umfowenu, umntanenu. Ngithi mhla ka-20 ngicela ukuthi linginike usekelo elinginike lona for the past 25 years ngiku-activism. Lingivotele konke lifisa ukuthi sikwenze sizakwenza sonke. Lapho siphumelela siyaphumelela sindawonye. Ngiyabonga. Siyabonga kakhulu baba Fuzwayo. Balaleli nababukeli bemathembu Broadcasting Corporation. Ngubaba uFuzwayo, indoda eyazakalayo kakhulu ngokumela ama-interest abantu. Uma ungathi uzalelwe eNkulumane noma kobulawayo noma emhlubulweni wangaphi eMathebeleland neMidlands, awuyazi lensizwa. Hayi angazi ukuthi uyabe ucatshe kuphi. Yikho ke insizwa ongayethemba, insizwa kumele uyinikeze ithuba. Sibongile kakhulu baba Fuzwayo. Sizodibana futhi ngokuzayo. Ngiyabonga. Ngiyabonga enkala. Ngiyabonga. Sibongile kakhulu.